Eye na no Thursday ya itwam ya eye abrantie bi anidin e de kwame osei oni allegedly ne girlfriend anidin e de princess eja ehye wo modwuro be e wo Kasoa no ho update aba ba ne se okofre eye ayele iba dan mu se oni abrofu yin kasa na juwa oni omo kasa na mu di sa adwuma no e na George na fa kwati kwan so pe mrantie bi ka ne ho etumi ekotu anamo no hye wo modwuro be let's talk GH rumors and any first time I will show me I make sure say obe subscribe e dey ama me na afi wa click e notification bell ni so say dey be ya we uploading new video bi a unsa ebetimi aka ebusia minim se be be so mo say abrantie bi allegedly yes or your fraud boy e wo Kasoa oni mi supposed girlfriend and the princess eja ehye mo na ensem ni mu nchemu na e ka me akoye say you bi e na share da edi petrol or edi twa dan no ho hia ye twa matches to mu e ma omo schedule ba te se omo enfo omo funu empo na asem no nchemu aba na nchemu no che se eye ahometesem ankasa che se echemu a che se boy no na wo girl o awone ne so ne no wo ba e na wo jai girl ne ya nti girl ne de ahometese ahye boy ne ene eye the supposed girlfriend princess by Ghana TV say the uba ebo nyina ne say hu behia say eye o my Ghana for idie ye bedi de ye e wo my Ghana na face so ya hye de ye said the bear o my Ghana bitimi akonenim na importation rate no eso ebeti wo show screen so hu say numbers bi etwagu wo mesro say wo ye Ghana ni na wo produce made in Ghana product betima ye short video now they are sending eye numbers na wo screen ni so no ye bebo wo the ram free of charge any enquiries bi answer wo hia no betimi afre ye be chechi mu e de amount ebusia said the make no ensem no mu chemu akoye ahometesem ankasa chese abaye obi nim ne ba ne team na police for ensa asonimu etientie ensem no nchemu mra anano ya wodai na wagazim no susu se ya na motiye ema ye nyina ye nimu nyina ya wura ho ye pa se abrante France kwa bronsai na wone ne girlfriend ya ono ye friend no princess adole ehiate na womo akoda ono kwabna ose no woye 22 years onye mfie adunu mienu na ne mpren enso wo mfie dunkron aketesi akama pa na esi no onim computer mu jai enti wo mienu nyina na scam ya ana kire seja wo mo ediddie ja ebi friend froster ebi friend yahoo said obesa friend bia ebi friend saka one na dade enti de computer so hende se na so manim no be man na computer bi se nanim no na aketesi said we see anim typing no wo ya ne se ne kwabna se enya buroni bedi no ho be wo ya pe na chese ne princess nso ene be man akasa na ne wo ya na wonya afidie nya ejusi ya atwemo a na ne sikare beto makanso mo na ja mo adwudwam kama ene nya sa no nipa dodo sa no mu nyina ye no mpo a afedie wo mkoda na no ya woda ya anadwunu obi akọ pede petrol akotutu agudan ho apagya tuma hye no na ho na beti bi ahwe nyame anim ade awuseye de prosifo hyehyehye mu aye kotekote ya yansam treni opani da ko emobo ya mane ayese se wo ba na kwhye wo mo eku wo mo ben wo mo alive amomada ne nso na prosifo anya wo ma anya oba akora kye no ene no opani da ko akwa abadebo orgasm nsusu o meje oso efiewra ne be ne mo di asem nam pa boye moy yo meda se papa samre masom tutwe ewo Kasoa wo ba no akwhye no nyonko ba ekusa akwhye be makro no a wo mo ada ye no na be ekoba ne se okofre eya yele iba dan mu se oni abrofu yin kasa na juwa oni omo kasa na mu di sa adwuma no na George na fa kwati kwan so pe mrantie bi ka ne ho etumi ekotu anamo no hye wo modwuro be na nyankopon adom aprosifo atumi achi George na emo no abie na nu akonfirm se enokre waye asenti akata obebobo wo ne e ka no ho ne din aka ho na nka yahu se suspect ne yachi wo mu nyina samre omo obi adi nka ho ama me no ka say aprosifo prepare and na court enti se court no so ba so a anwumre anaso wo kina nso no
yɛ de ho update ɛbɛsan abrɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa. Yo, adwuma pani da konti Georgina. Hey, Georgina wutim odne papa. Hey, no obi ebe sacho no obi abajo boy a. Pana twen so so by force. Emma head, but Nicholas mu nyina na gugu hey. Hey, Nicholas ya ho nyo sa. Mrante kama koso ko pebie na mema lumba besa se na bebu sa na mema so abu. So abu. Wo Na ko bo pass yen ko ben no my life. Oba bia wo yi. Wo be ma nipa moja de ya nche kra. Obi moja e be ka won sa. Girl it mo odne papa Georgina. Se we ja mi ntie ne meku no. Yo, oh, Debbie, Georgina anya de, crack. Emraso ni mu de, yanku ye ni mu na so oni mu a ne court kwan so a, en wonam no nti yanko court we. Asɛm no ana yakotie aba no yenim sɛ yɛ den na baba wei sɛ ɛdi nkoa no obi ni wugyae a sɛ ube movie on mema bebre wo wiase enim ne yɛ akwaketwa 20 years otimi akodi anyamra asɛm sei police for nsa aka ne de enim sɛ update bebre beba na update bi aba am sɛ de baba abeso mo mesro sɛ wo comment bi a obegya wo comment section wo de amame na yenim sɛ Thursday no me de ba na bia na wo kwa de ye na afei ana wapop into this video I must say ube stay with me now wakakoshe short video of ni see potting I ma brantie ni ababa we ehye ye nhwemra Yakwaba Major also director ye mewura ho papa wapa patro amodem ho nie na papa ni opede da ko kire mu emu no na wo munya kakra besese firi ho apepe hwi barobi asese obe ne be ma kogum de ko ana de wo modem hoyi eno amatimi ahye kura bonsu kura wonhunu bi yo na sede o masi ahye no yentimi emfa nkyere enti ene de asem proporo wa no a kire NGTV ne ye Facebook so yi sepa de tie yo if you run made us say papa maso mututwe ewo Kasoa Akwele Adom Estate to be precise na aha no asem asi enya nikasem ayro sem papa na sia mere o kasai nkwada mienu bema wo mu adi 22 years kwabna sai na wo ba wo mu so adi 19 years Princess Ayele sa nkwala mienu eye nkwala yesusu se womo ye empanafo anaso womo twempena na mom abrante kwabna sai de na dwuma titiru a obi anim wo mpatam wo ne se oye game boy scamming ibin wo ya nti onya client na che wa friend edofo yi Princess brana oni broni ni mmekasa na che skant mi mra nti no na mo didi mu ha kakra ebesi endrachi ehwehwemu a ya kire se enane nansa ne ye gya hyehyɛ no eba ye ni enane nansa branche kwabna sei ade a wa hate ne client ba ko sene ni ska over 1.9 billion old cedis that is 190,000 Ghana cedis sa ka akabe se 10,000 penanka 2 billion eno no mo friend say abom no ho abom ama no nti 22-year-old boy na che se wa wie na bra bokra na ehwehwemu san che se allege se na nke we so ne namfo ba ko mienu bi ene che sa ska no but wa gi atena so se won ma obi a pimpo nti eno ekoba ye se enra najo wo moda ya ahomache be no mienu ne fa ena mrantie miensa ede petrol kogu ne dan no ho nyina che adwatu mu a papa ba ko ono so ben ho na nya na ye timi hu se omu di bone ye tisanti otia mu na wonom edwane koye enti entimi nchi wo bia na mom kwabna sei ene abayo yi a wadi 19 years de ya de a wo ma hwedwuro be a wo hwe krampa wuhu wo mo body na watumi apagya akwakosie na the remains na aka no de e be ka ne se ya de a Kasoa police for watumi aba fa body na aka no e de ko se wonom kwakwa enhwemu mapa na angel news ye boy homoden ene abayo ano ne maame etumi kasa madam Felicia kire mu se endra najo ena branche kwabna sei ba ne fie ho se oba the Fraʊd Princess na wonom akwakoye wo mo usual adwuma na mpanse video call I was abayo etimi gina na one abrofo yi
Guy no what a brofo pa ho. Em so a student and na wo hwan so kra. Ono am kra ne kokko ne bibia no no wa ka brofo e koyi. O ka brofo papa. Enti ono na branche ne yusu na de yes adwuma ne ade enti enra na client for front so afre we so ne di nkomo ntu okwa akofre na abayan ma me se dabi da mempene ma wo nko da bia wo sole a wo kokwadona se ho mfa so bempa na wunya frim enti eba sa na ma me na mpene so na abayan no wia ne ho na okoye eni so okoye ifofia ntoata kampeso adware na bamo a asan sei akwa akosi tambre wo mienu nyina timi ahyedwere be a akwaye around some eno ana yakɔhwɛ aba no kyese baby start free na amanfo beginning na asɛm ne ba no mo allege say yesika bi na be ma na gye 1.9 billion Ghana cedis bi na wagye ana wadi agya ne namfofo na nam so ma namfofo no akotwagya de ato ne dem ahye woni ne girl na nso update aba kyerɛ say eyo no ane girlfriend na wagyae no ana ahye ne yaya say enti sa asɛm yi ewo police for nsɛm yi de nim say emu nchemu bebre beba eba ye de beba aba abeso mu midin ede nana ekua santoa medamase